Naimbangal daw gayam, welcome manan dati barbaro tayo nga video na. Dati nga video gayam, ipakita kanyayo ti pinangan mi ti durian. At iti prutas nga kunada nga na bangsit ngem na imas. Shout out ti mga gayam tayo dita nga mangmangan ti durian. Dati rati gayam, minjak ba't nga mangmangan ti durian. Kanjak kayat ti angot na. Ngem idiniramanak ay nasika. Ay timot gayam ti lasa ti durian. Nunamnamem talaga nagimas gayam. Nabangsit nga naimas. Iso nga dagita gayam datay dita nga madi nga mangmangan ti durian. Tistingin nyo mangan ti durian. Once nga maramanan nyo, sigurado talaga nga sapul-sapulin nyo. Ati dati prutas nga nabangsit ngem naimas. So dayto yung gayam nakapili kami ti gatangan mi nga durianan. So nga mangan kami. Data ni kadwak ni Glenda Portesa aglabad-labad manen. So nga imbagak ka ni ante, dahi tindera, nga ante, kana kami lang ti durian, nga usto-usto lang. Aji may bus milaeng. Haan mo't nga batit, haan mo't mako nga dakkel. Ay katamtaman lang. Tado may bus mi ante. O sige, atag pili-pili sunan gayam. Kabubutang pa, ya dati dala na nga kutsilyo ni Osika. Shout out kanyam ante Ay ti pwesto na gayam, iti igid ti kwa. Ti Notre Dame of Tacorong College. At iti sanguso na ti Dragon Gasoline Station. So nga deta gayam nakapili isunan apan nang kilkilwonan. So dinamag mi no tagmano ti kilo gayam tag 150 kano. So nga deti napili mi 257 pesos ti presyo na. So nga at iti napili min gayam hang kami pili-pili ti dakkel ta haan mi nga may bus, narigatan, high blood tayo matgarod, char. Dagita high blood taan, namangan kayo ti durian, dapat uminom kayo ti Mintilansyo, tapos uminom kayo ti Max Capsule. So daytan gayam, pinalukatan mi kini antin, alangan mo't nga si kami manglukat, gamitin mi tingipan mi, madi mi nga kaya. So nga na makikitam gayam niya, sanay ni ante aglukat ti gayam. Ay aglukat ti durian kunak kuma, gayam kunak matan. Dahil tagayam ni medyo marigrigatan isuna, kailangan na ti gloves ka na po school, tano may ganan na ata durian, tanarigatan gayam tamatudok ata imam, nagsakit mo't karti tudok na, diba? Ay tani kita na gayam, no, mayat ti langana, so makita yung mo't aghil-yelo si ka, ni, atan, bit-bitakon na jitingan gayam, tano maangot mo, nabangsit ng naimas, ay, tinudok na jitingan gayam, kita man yan, nabitakan nagangan, nagnangan gayam, saji nalpason. Iso nga gayam, madamdama, ipakita kanya yon no kasunod ti pinangan mi. Iso nga rito in gayam, ipakita kanya yon ti pinangan mi ti durian. Iso nga aglaglab sa kod na gayam, tano nadalos mo't, madi marugitan ti kanang tayo. Nagado nga makikita yung durian gayam niya, nakapalibot na yung tataigid mi. Iso nga agmukbang tayo ti durian. Shout out! Dagita gagayam tayo dita nga madi nahilig ti durian. Iso nga sa kanyayo, try nyo nga mangan ti durian at iti prutas nga nabangsit ngam naimas. Makikita yung gayam dayta. Unga po kun na agang angot sika. Perfect Talaga nga parigatan na kang once nga maalam mo. Inima kun gayam. Kinaot ko nga talaga sa ko kinanan. Wow! Yum. Nagimas nga talaga gayam ni, lalo no namnam nga talaga. Kasta ati durian, katamtaman lang ti loom na gayam, hanmat iso nga nabasa, hanmat iso nga natangken. Kumbaga, katamtaman lang ti basa na gayam. Nagbangsit, ngam nagimas gayam. May mayat pa'y kumano, ado kami nga mangmangan. May kadwak ni Sakyo, talaga nga may pinangan na gayam. Nagimas ti durian ka, nagrabi pa iti vitamins nga may tad na ati ti bagbagi tayo gayam. Ngam tandaanan nyo lang, numangmangan kayo ti durian, haan kayo nga umin-inom ti soft drinks, tanarigatan. Kay, amomon, baka no, pumudot ti pinagrinam, makaturog ka, haan ka nga makariing. Mayat dati gayam, uminom kayo ti Max Capsule, lumalapas kayo manganan ti durian. Makikita yung gayam niya, talaga nga enjoy ti pinangan ko. Nagimas gamin, nabayagat nga madi nakapangan ti durianan gayam. Actually, ating fruit stand nga papapanan mi gayam suki mi daytoy. No makalagip kami nga mangan ti prutas, mamapang kami ditoy, tapos gumatang ti prutas na.
Ngunti ka na yung mga gatangan dito gayam dahil tila ko na nga durian. Nakita mi lang kami nagaduti naka-display. So ajaya napan gamit do yan. Nakita am si kagayam ni. Ma-in-enjoy ko nga talaga ti pinpinangan ko ti durian. Actually, manulang nga bukol na ibos ko dita. Insubli ko, nalpas ko na di maysan. Mangalak manan maysan. Duwa lang na ibos ko dita gayam. Manjak makapanganti talon ta narigatan. So bali, aramidan mi lang dandaman ni Glenn Laportesan. Ikarga mi lang ti Tupperware tapos i-kuamin. Natawag natin, i-take out mi. Iparaman mi mo dagiti kakadwa mi. Naimas na iti gayam haan mo lang subsobraan. Tanong masobraan, narigat nga talaga. Nagadupay nga lako da nga prutas diti gayam. Madaka da nga pakwan, orange, apple. So nga si kami, talaga, durian nga talaga ti pinagtripan mi ni Glenn Laportesa. Di ba? Wow, narawat ak lang nga talaga ti durian gayam. May bus day taang, manyay maramid. Tsakmat may bus, ingkanagmat lang raman-raman. Di ba gayam? Amumutan basta no raman na imas. No kan ka na yun, makaumamot. So ingka na raman-raman tayo lang. Di ba? Sa bali man yan isipon na dagiti daddo mga biboya dati nga video. Basta no raman. Sa bali dahil siya muyo ang raman-raman. Ay ito, raman-raman nga talaga ti durian. Di ba pa sumot gayam? Titi prutas nga nabangsit ngem na imas. Amuyo di Davao nago nagihilig dati durian. Ulit ti taga Sultan ko darat nahilig damot durian ka. Di ba? Grabe ni. Oh, kagatam la unay kagatam. Nagimas. Iso nga mangan kayo ti durian nga gayam, no, di ba? Nagsadya nga mangman ka durian na dapat kakadwam, ni da talaga ti kaagaw mo. Kunam latro mo tilangakin, mangan kalata ti durian. May sakyo to pa ni, kagudwa lang ti bagina nga makikita jay video. Ingga na lang to yung gayam, isyari nga video. Salamat!